Dr. Mukul Sangma nong yalam ka All India Trinamool Congress AITC ula pediang dekhot ye u signal en sangma u bala long teng u MLA bat MDC bat ye u Bishal Areng hak at hoi tarik u risau hatura hakani ka jingalang pediang dekhot ikini ki arngut ladon u Lazarus Sangma MLA na Chokpot ka Selma di Shira President Sengkentei AITC bat kiwe kirang ba jongkani ka seng Baro arngut kini ki dekhot bathamai kila yaro e kaseng AITC bat kila raikut bantrei borba na kabentakan ni kaseng haki election arhajar arphulai. Tentang kadango parti na tang tekyo ning bapla ani magapa junga da nobi ar parti ntel kebarang. Pemcak soko mana kraza ndiba na simang niram saksoni na kisa katong bumagci na simang ko ang amatela. Na simang ang nigaman na menu kaya siyo anseng ni dal pa chairman ba namin akanjo adala anseng chopot ni medo ba akanjo talo ada chanchi na ba tunga patang gaman sumoy di ya signal lara NPP ni MDC chum talo may na TMC ni dipaika. I'm new to TMC. Nawanga TMC ni betul ada karena manjana apa tu mah? Tapi I'm not new to Dr. Mukul. He is a best chief minister, best leader. Anga dalo TMC na join ka. Anga anseng ni Dr. Sangma ko. Nakaze, he is a visionary leader. Aro, main principle, responsibility ko dahi to mamang salaba share ka is a leader.